Kişilik dünyasın tulduruşçularga bağışlangan bizning mülayim hatun kızlarımızga, devanilerimizge, enilerimizge, kızlarımızga, tuz kızlarımızga bağışlangan şunday motor bugün yazның beyremi. Indi olup barışlarda İngilnova Büşta bilgilep ötті. Şundan da mine bugünküsü beyremni tağında beyrem ruhu üstede bizning fayda uyuşturulgan, sizin taraftan uyuşturulgan zor motor ko'rgazma satu. Ko'rgazmaning ismi de Ko'nglim Hazinasi deb atala. Biz indi uyuşturuvchilar şuşu beyramni uyushtirar oldindan birgalab o'ylashib o'tirgandan so'ng turli yillarda bo'lgan ko'rgazmalarni borlab chiqdik. Indigina ko'rgazmalar biz so'nggi yillarda uyushtirmaganmiz şuşu 8-mart beyrami qisalaringa. Endi bilamizsin shundan da bizning yerliklerde yaşab türlü ülkede icad etip hem indi o'zlarining ko'ngilindagi bo'lgan ko'ngil xazinalari mana shu qo'l ishlari osha ular xalqqa taqdim etadigan ishlarni bizning indi bugun sizga hem indi baribizga da mana shu ko'rgazma osha ko'rsatib ketasi keldi. Shundan da hali biz ko'rmagan, biz bilmagan nindigina bizning ijod ishlarimiz, ijod jemishlarimiz yo'q ekan rayon ko'lamida. Hali biz ani chekladik. Her bir oğul yerliginden bir iş, her bir rayon üzerinde ornaşkan bilim bir uyuşmalarından bir iş dedik. Eğer de biz bunu çeklemesek, bu indi bizning büyük zor ko'lamdagi выставка bulup çıkarıyor, ko'rgazma bulup çıkarıyor. Şuna büyük zor rahmet eytesi kelem. Mana şunda o'zingizning ishlaringiz bilan qatnashib, büyük motor etib beyramni bezaganingiz uchun, hali kelajakda da biz o'zimizning usta qo'lli xotin qizlarimizni barlawni davom ettiramiz. Hali olda büyük köp cevaplı Respublika ko'lam Allah versa şaralar uzdurası var. Şu şaralarda da hali sizin işleringizni tağında ko'lamliroq etib ko'rsatirmiz deb ishontirib qolasiz kela. Barıg'izni da mülayim zatlarimiz beyram bilan selamat bo'lib, motor etib yashayib, endi şu dunyoga xotin qiz bo'lib tug'anmiz ekan, o'zimizni shu xotin qiz bo'lib uyda da, ishda da ko'rsatdik. Endi ol xotin qiz bütün yerda da, oilada da, ishda da. Mana şu sıfatlar bir vakitte de bizni taşlamasın. Beyram bilen. Derler, tostumallar, tübeteyler, kolpaklar, kartinalar. Birinci uğrun Mesede oğlundan Mingazettinova Liliye. Liliye Hanım, sahne rahim ediniz. Sertifikat, bizden rahmet katı, elbette neşeşek beylemleri, hem bizden alkışlar. Rahmat bek zürütüm kısmanızda. Baysar'dan Garayeva Noile. Noile Hanım, sahneге sizinle şu teşebbüs. Alkışlıyız. Şen ko'ngildan bek zürütüm rahmat. O'zi chiqib yetilmagan, hali tag'in bir выставкаga hazırlana. Topshirasiz bizning salamlarimizni rahmat bek zürütüm. Üçüncü uğrun Urazay'dan 82 yaşlık Samadova Nuriye Apa. Şoy bugün menip turmayım deydi. Bizning salamlarni yetkazasiz. Isen sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, tag'in bir madridda xizmat yumushlarini suydirsin. Yalgam icad nominatsiyasında qamirdan, ağaçtan, türlü materyaldan işlengen kartinalar. Birinci uğrun Tilakay'dan Fasullina Elfine. Tebrikliyoruz alkışlar. Rahmat bildirdim. İkinci uğrun Edes oğlundan Zinnur ve Enci. Alkışlıyoruz. Rahmat bildirdim. Şen kumullar. Üçüncü uğrun Tanlamaz oğlundan Muhammed ve Louisa.
Тәбриклейбез. Рахмат бик зур итеп. Шәшәкләр илендә номинацияда төрле материалдан ясалган шәшәкләр композицияләр буенча беренче урында Нуриева Диана 5-нче санлы балалар бакчасының ата-аналар төркеменнән. Рахмат бик зур итеп. Бәйрәмнәр белән. Икенче урында Азалия төркеме, Инзилә һәм Лилия. Алкышлыгыз, рахмат бик зур итеп, уңышлар. Üçüncü урында Зиннурова Рәйлә, Актаныш технология техникумыннан. Рахмат бик зур итеп, сәлем саулык. Һәм Сакчыл Хуҗабикә номинациясе. Төрле кулланышта булган материаллардан эшләнгән әйберләр. Беренче урында Беренче мәктәптән Хабибуллина Зөһрә. Күрдегез, бик матур итеп, татар кушаклары алып килгән ул безгә. Тәбриклейбез, алкышлар. Икенче урында Яхшы авылыннан Әхәтова Дилбәр. Рахмат бик зур, уңышлар. Һәм өченче урында Гуманитар гимназиядан Хуснетдинова Гүзәл. Алкышлыгыз, рахмат бик зур итеп. Рахмат Лиза Бауытна үзегезгә.